Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin bun benai jong ka jing ab ya ka sorkar ban penyat jakmat iki kot kisla ki nong nya kali kamai Torres jong ka jella kilami biang syakmat ban kren halor ki jing e ka baki ya kendu habaya dei bat ka permit kali jong ki ar jella kata jong ka Meghalaya bat Assam hagini ki khendiat benai ki nong nya kali kamai Torres kila sya dan kuna hado shipawajar tingka namar ka jing bom penthamai jong ki ya ki permit ki balakut ha ka por basyakta ha ka khlam ko bet khat khandai bat badon ka jing khangdam ha ka jella nagalyang kinong yalam ka Khasi Hills Tourist Taxi Association kilabo jingkali ya ka sorkar halor ka jing penslem ban penyat chakman ya ki kot kisla ki bayadai bat ka tanat transport bat ban phano syaka kenhun menteri kumbala kular do sembut menteri rangba hakini ki benai baladem Henry hadu menta ka kenhun kampat yok kubor AA halor kani bat kem tip sahadu kat no benai kin ha ban am nagalyang kini kinong yalam kila kentu ya ka sorkar ban pen kloi no kat bala bat ban pen urlong no ya ki jingkular penalti ini kumki asosian no nila don kata ka jingnya penbaik lang kumju ru naka asosian kapan ako yu buat kumju ru nako ka all greater Laban Tourist Taxi Owners and Drivers Committee nilai don gaji penbaik lang ba nginilai yakendu yang iba habaya day bak penalty ba ka sorkar kan map no yaktu ka penalty ka balong sipojar tingilawan yakendu iba benemester teban ngila kerpat ya iba ru ngila ai jing tho ru rengkat na asosian rengkat na komiti te kumju ru ngi don ka jingkermen ba iba yarap lem ya kane ka habaya day bak kane ka penalty te kumju ru habaya day bak kane ka penalty te ni kumki asosian ni ladon hagajing kumki nongnya kali kumki tourist driver ki owners ni ladon hagajing kim khat habaya day kane penalty lamentala kan no benai ba hapo ka sarkar kala pending kala kular ba en map ya kane ka penalty tengiru ilawan kendu iba mene tinggal karpan iba ru yang ndeladep kene ke puja minta te kalawan ke puja mo Durga puja te ndeladep kene ke puja in follow up bad lada i long bala in yarap an penyekren nomor ba iru ilong i kabinet minister te ban wara no apo ka kular yangi ba mo baska ba in map no kene ka penalty te ngidon ke jingkermen kumki nongnya kali bat kumki try kali ngidon ke jingkermen ba kumba kila resume yang kene ka live state permit all India tourist taxi permit kila resume yang itu ki wanra be ka live state te ka sarkar kala yarap dingi ho ke MDA government kala yarap untuk lingba ke jing yarap lem iba sanbor sulai te ban ngidon ke jingkermen ru menta ba ka sarkari kan mam ne penalty ajing sya la absnem lockdown no first lockdown ru benai second lockdown sau benai te hadin nang tu ngi la ka tourism ru complete ngi turis ngin kamai sono kabai school kun sya bai pensiong sya school kabai yin sya kabai siong sya hadin sakabai bam sya dukan bangi bam hadin sakabai kabapongsan kadika loan kali kabang ngila syu pending bai ka loan kali mata sekil loan kali watakan ka watiki company ki finance company ru kidang sosun yang ni wan ma ki penalty jongi ki bangila sya kan ka loan kali ka bang khamsiu kidang don jing sngo sun yang ni ki tourist namar ba ki i bang yung don jakalek ci tiba kamai sightseeing tiba kamai lake Guwahati wan ba pensang sightseeing sa Kaziranga tiba lake keleng-keleng di sora yang ngolong dau ki ngam caka sia ingin lek henry tourism kadang supli macam 9 September henry to kala biang kala ya biang kata ka tourism henry dep Desember mas dep Desember menta ka sinami kala restrict biang no kala restrict biang kamsya asuk banwan itu wat ki double vaccine ru di habban le itu ka RT-PCR te Februari kimansyo hadin bonai mat ka pli biang ki on restrict biang sarkar tenang tu ki sedang banwan biang di tourism ki turis te kasdang man kiu yang tourism mentalai hoi ka boom ke tourism ke jengi hanya apa Meghalaya jengi Shillong jengi
te ho nilayo ban kamai sau san banai tang la kamai la kham su tanat nilayo kamai sahu henrai habaya dei pat wat kata gajing siu gajing sha gajing sham gajing ni te ni dang siu gini gajing siu gajing sha gajing sham gajing ni dang yale bangin siu gitu baro henrai ni don jingkermen pat baka sarkar kan yarap le mengi henrai ka sarkar kan simla le kamta te khamtam kan penalty ni don gajing thok ila dot submit ba babun ba ki state chui ga jela jong kan negeri India ke map ar banai lai banai siteng banai ha wat kan ka nganong kum no wat sisnem rupi map ya kan ka na tax ya penalty ke henrai hak ne ga jela ga jong tim sim lama tengi kerpat jur kan ba kan yarap itu bat kumju ru ladang kami ka fake stiker ma lada ngiru ki turis sekali lada kadon kum hakini ke por lada ki ai da stiker te ngiru kumang iong te lada ka yarap na po katanat kulit ye ban yarap lem ban sosen ai lem ne ban iu lem te hale si bahing bahasem te yo ki ai kin na kata ka ki yarap lem kan bapli lada ngisiu ya kata ka kat no rungin benot la yu namar ki kiru susun ai nako ki kulit ki don ki bahing bahasem di susun ai lagi bahing bahasem te ajak yakin siu ka san busan ya kan rusan hajar ka bangin siu mentai kan ka kot kali barok te ajak ka bakin yu terladang siu te isi por ho hajar kan benot la yu taka dai gajingnya susun ai lem kan kum para dok rasnam ini susun ai te ndrei la sulong tu ndrei ngiru ladang idon na kata ka stiker ngila ong to yarap lem ni ba nyempat lak man si kot kali namar ngidang don preng gejing ka bajenjar ha kalau dang iyo di kita ki fix stiker ru ngi tengi pendon kamlang di kita ki fix stiker tambahin ni kita ris te ngimlong ta angne haslong ga jengi te habai de ta tengi ngilawan panjing erap ne iba ban ngi kermen ru hiba yu kamtam ladang ngi kum gi yu ngidon ki pararang ba sepo nagalan ru dapo di nagalan te kadega BJP government setai bat menta sistem ni kalau keluar ba kanumpat pendik haka ayat ke yang kamtam begini kali kamai namar ba kidang sumi naga jing syak te syak khum ka sau ka sian ka klang te kidang ailat baik te yang iru yang menta sistem ni kerpat sarkar bahkan ailat kan kamtam ngan siong ni na kamtam na po SP office traffic branch department bakin nyarap kanya ni habaya day bat mentaka sistem te tengi kerpat rejing sorit bakin nyarap kan ban numpat da strict han kan nyodu kata-kata bat kumju ru ladang ya keren kum Lumbing Jeri police station Lumbing Jeri traffic branch Madarping traffic branch ho ci check ka duty jengki day ban check katungkaan andrai bakin slow down suai yang iki turis taksi nomor ba kakot ke jengi kadang pending hapok ka table jongka kabinet ka bakin saya simrai ke ngakarpat gajing sorit di traffic branch tu bakin kinempat da pendik pentut tan yang ia kalik kawan ya mentah te bat kunjuk ke sarkar ka juya keren ke juya ban ba en pen kiu ya kan ke tourism hakano kerkom te lada yang ki bakit iki turis nginang jenjar nginang sertok nginang kordit kumne te nyakran isu ya kata tourism ban pen develop tourism bayangi kinong kit la sa penjenjar kumne te ni syukur patjur nang sarkar MDA government makan nyerap lem yang ni bay batne penalti bat kumjuru kamtam ni ba inyarap lem habay day bat keneka penalti kejong sebelah sibu arung abu kanika jingkerpat membakan nika all greater laban tourist committee apa ibarat serta kecil kia bahkan untuk lumar yang berjubat hari ini nama bani nilai sah sistem ngadu niki asnen pilih di wilayah yang ada kerpat tengah ya kan serta bah karena untuk lumar kali ini banyak ini pelara lakukan tiga kecil Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.